warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Aulia. Hari ini saya akan menyanyikan Pupu Balak-bak Ayam Monyet. Ayam monyet timbun tayang dina tangkal meregel jalubik kanjeng anak nasukan rarecet dicawek makanan manggunu asal berebeh kocap ayam bogok numisa sorangan garebek kulit manggu pirang-pirang dihakanan disegep dipijenan sabab pahit karasana meleleh katenjon ku indungna dicontohan dipusek nu dihakan esina anu barodas amis teh